namai go topic sana ni hapui ma pum romak tu zai na anu ko zai de tu ra nang mai lam je sa dai le ani hapui ma pum romak te le de zai na ni doctor ka check up te ra wang lo ga doctor na anu da ga antenatal profile asita zai te tu ra hang ga advice te ga zai le antenatal profile lung yang ko gizau mai de zai na CBC nang ko lo di sana no hemoglobin ami go hazai level check tu rang kanang we check na apui me pui se papum iba me pago hazai de sufficient la me bui te la me de si rang ga nang ze gana pago hazai level de sam di zai na na anu extra te rang do doctor na advice te go zai na ada heulai ze dose le increase te rang ga advice te go le ko ze gana ami pu de si ra nang sing ze gana ra hiểu tiêu ra hàng gia tại nhà anh ấy phun mà phun đại cũng mà mình tại ý mà mình đại cũng mà mình sẽ là năng sinh về cái này CDC tại advice tiêu cái đấy đấy đây là bao cái nào về cái HIV hepatitis B hepatitis C VDRL blood grouping ai po lấy ra cái bằng sinh ta doctor này advice tiêu cái đấy đấy doctor này po advice tiêu cái bị tập rong cái bên mặt này nang government hospital ke bidu private hospital bidu doctor tablo ke doctor na ai po te advice te singai go lai plama na ai po anu ye pui ma da ga infection go ma ga me ka na anu da ga go me bira ga me da confirm tu ra bi te na confirm tu ra bi te na advice te go lai aku da ro na ma sa anu samna na lung ra bi hi wang sang di ta emergency anu da ga se ra bi ke na pora nang di me operation te ranang ni mai mangkana anui normal delivery te ranang mai te lo ke doctor na pu go ja nang da ga test ne sing ulai na pu go test ko report la mai nang su ga la mai ga ne ulai ne lo ga ga di chai na no emergency hang wang da sui ni emergency hang wang da na ko test ka di cha na no ja test ga ja test da lo report ko da u da sui di ke na ko me le ja delay te mak ra hang te na emergency anu so gang ko pe ko mi si ma bu na pu ra me ja ka da kam mo da nang da ga report nang na long mak ta nang da ga report ja kai ten se bam da le I did I na compulsory da le any hospital government bido government private bido da lo ga po test report da nang da ga bang sing da bang nang de ga negative positive gulam du mak ta ha ne le ya si ra hang te na negative me positive me sam na so gum na positive bam ta na rồi giờ tới vô đây ra nurse về do doctor về do hai mình nói xí ra năng cái na extra này là extra precaution đó là năng cái cái na hai ai rằng test na năng ting này năng mình cái làm mấy mặc cái rằng testเลยdoctor na ra ai lo cái tên rồi rằng đã cái report record rồi đó là blood grouping này cho nên đó năng là blood group năng blood group về xí ra năng có several mặc cái report năng đã cái ha proof kan report kai na nang ko se nang daga sa na emergency nang daga nang go zai dose te dai nang na lo mula zai ten ke dai lo ga nang daga blood nang daga zai te nang lo ra si da nang go blood grouping da si mang na nang blood group te si mang te na ne da gum da zai da lo ra lo si mak lai si ga na malai na ka da lo sa nang daga ga doctor na rang ai bi ta prong ga ba mang dai nang mai ni ta lama chlo nang ni na ga doctor na se ta rang ai doctor na hele ni ta lama chlo ni hiểu tu ning kala mai mang long lai lu tu ning kala mai ko wan du sai na do ai ma nei ma do nang da important de bi na doctor la advice ke ko lai pa ga sum ne ga THH have na thyroid profile thyroid anu ko i ma pum ro ma ko la thyroid ta kaman te da ki ma da ga thyroid bam de le thyroid bam ne so symptoms thyroid na symptoms really symptoms ta mi pum ga te ne ba te ne ko ne Tene zami punya gobe zegana ha symptom te mak zegana so te mak zegana ani punya bam nislo ne si mak ta di le si zegana ni thyroid le ga test ra nang sing da doctor na advice te ko le thyroid ani go normal go thyroid level ke na low te la min kang la bam la min rai ma bam la mi da si pu go hin sap ke na hang ra he pe ko le thyroid control te rang te na hypothyroidism hai ba na nang normal go level ke nang kang ma bam di kai na nang na go na po ne go IQ level da low hang ye chance bam je ke na hai ba na IQ level hai ba na aje ko na sa na ko le la ani go meaning sing mi go mentality meaning sing da ani mi ramada na wang undang da mi ramada na sa sang lak sa ha
sa sang la pa miram da na concern ba miram da na amigo kaning sing ba concern ba hera de ko na sa ga IQ level low apu ko chance bam de na risky bam de na ha hypothyroid ami important to sang da mi test ra lai si ra lai nang da ga hypothyroidism test pa ga lo ga nang go level size da doctor da help go lai si da nang go si po da thyroid nang da ga hypothyroidism mam design na si da nang control to ra nang de ga na inang ka rang da ni nang go hypothyroidism nang normal ga nang kang wa nang go level da daw man di da nang da ka control to ra nga ra doctor na help ra nang de ga na test ra nang sing lai sana hyper nang go normal level ka nang rai ma bam di sana nang pung surai la mu ga nang daga na kyo ra nga chance tu bam me risky bam me ha miscarriage tu ra nga abortion go chance bam di ke na si le ya nang daga nang na hyper bam di sana si pu go level ka na hang la help go lai di ke na hypo bedo hyper bedo do ke bedo na bedo ha nang go normal la bam mak na si nang kum bam lo control tu ra nang di ke na sila thyroid lai tập sáu bẩm sinh để anh ấy sẽ ra nga doctor na advice sẽ gọi cái này apo sang cái na anh ấy ka loi da ka anh ấy na check up tới ra nga uống đấy lần bây giờ test ra bằng na loi đấy lại phụ anh ấy test ra bây giờ hejai sorry CBC, HIV, hepatitis B, hepatitis C, BDRL, blood grouping, kết là urine test. Dùng du test thế là thì anh check up cho là vòng này làm cái dùng test thế bên anh câu hàng ngầu design á, anh cái hepuime là urine infection chance test ki cái này ha, thì cái năng daga urine infection của mà dùng cái năng daga problem, còn dùng cái problem, dùng cái problem là cái này. Sipo da siro anje sipo ga nang daga urine infection bam di sana doctor na re help ko lai sipo daga nang ko te lo urine infection bam di sana nang daga chance da risky bam di te abortion miscarriage to rang ya hana kyo rang chance da ki di ga nang na si lumang nang daga problem bam urine infection bam nang na control to lumang te help te lumang te sa sipo da chance te na dùng test to rang doctor ne advice te ga lai Bisa na apo gua nang loida samna nang nang pom ile nang daga mga problem magada bagu kampung be kena magada bagu lai na madu ka lai desa na apo test na la ni te ra nang bai ha ka ani wang bai lang be ya sana pa kana ba nang doctor check up te ra wang dai blog 12 weeks hafta kru kana sang ta na nang test ra na wang dai lai sipu da hafta kru kana nang test ra wang blog ke double marker test makina dual marker test है support test तो important है कसम test हो ले इन last अब video क्या रहा नहीं मिलता ultrasound NTMV scan क्या है test तो ले ये तो ले ajang test है dual marker test makina double marker test aku जी ना तो ले aku dah nunggu ultrasound NTMV scan na aku test तो kalau aku le aku test na aku तो lo dis na anu nama dah ke anu ya nani bunglunga bam je ne simak ni na anu nama dah aku mamai anu risky birth defect macam mental retardation macam Down syndrome aku mah risky agak main dah aku bu report kena ni confirm deh aku bu test kena ni confirm deh aku bu test tu memang lagi sana aku bu test mana ultrasound ni nanti memang lagi sana memang dah bu test tu lah nang nang yang nama lulung tepi je kau nak saya lulung wang sang maka lulung wang sang maka Gana nilung ka tepi ba ako man bu risky du anu check out tu rang nang de kina apo test le da doctor na ninda ka rawai de le si important tu sang ga sang test tu ra le maka na anu ke ko hafta ko na sang anu pu test tu lu sang hafta ko na sang anu check up tu ra wang ra na hafta ko kai sro hafta kai sro kai me dai tu kai sro 24 to 26 weeks है 24 to 26 weeks के नंग चेकअप तो राउंड है लाइन नंग चेकअप तो राउंड है जैसे कि हम कौन को टेस्ट वाला होता है ना नंग वो का टेस्ट तो राइट है hemoglobin नंग वो का लेवल टेस्ट है hemoglobin देते तो राइट CBC जी की ना रोगा बोले डॉक्टर ना ऐसे बोला नंग वो hemoglobin टेस्ट तो राइट है हमें जाए लेवल टेस्ट तो राइट को तो ना रिपीट तो राइट लाओ तो ना नंग ना नु nang first ke nang check up tu ora wong lo ga te ba da si ga nang low bam di sa doctor na nang da diet extra diet tu ra
tiêu nghĩ ra tôi nãy rồi tôi ra thì về cái năng daga improvement là mấy cái mình check tiêu hu thì cái năng daga năng nó first check up tiêu cái năng daga mà đủ năng daga mà đủ problem cái năng go zai level da normal cái là lại bendo năng daga check up tiêu ra nha anu aku ngam pum ro ma ka anu go zai level da dong tu ra hanya sekula da bam de cái na sekula bam da na anu go zai aku da important sang da maintain tu ra nang de na plan na anu go zai de na anu go na me da chung so ra anu go zai de na anu go nam da ka te na ma hang te le ba ra nang de cái na ha aku da important sang da hemoglobin da anu control tu ra nang de cái na di da repeat test tu ra nang le Apple sang da zai na GTT test है ना GTT test 24 to 26 weeks का अने GTT test है ना GTT test है ना blood hello diabetes test है diabetes test है ना sugar diabetes है ना हमने सुना था diabetes nilai na go है sugar apu da kampung bagian nu daga si du check up tu ranang jina nu pung ke mo du sugar ga mai ba check up tu ra de na the GTT test kan anang da ke fasting nang le nang 8 to 10 hours fasting tu jadi mui na tang mui tak tu lu dinner tu lu sang nang fasting bam nu ting so wong dai na tung da zai te so dai si da zai te so da nang da first ke nang sample lu dai nang daga zai lulu sanga nang daga glucose pesa ka le glucose pesa lo na after 1 years after 1 hours kung kya sanga nang daga zai lu dai le kung kya sanga nang daga zai lulu sang na pung na bo mai lo pung na sang na nang daga zai lu dai le do sungu ko ha first kya nang daga dai lang ma nang daga fasting go zai test lu fasting go zai test lu ba sanga na glucose nang daga pesa ka le glucose sang lu sang naขึ้นตาแกนประมาณโลนึงแล้วใจรู้ได้ใจรู้สั่งนะสมมติสั่งนี่ขึ้นตากันมาประมาณนึงจะรู้ได้แหละจังเทสglucose tolerant test GTT test ให้จะคนเลย24 to 26 weeks go test ai đó ai giờ ai po sang đó nang daga samna thyroid ina nu ka sari nang daga first nang da check up pe ga thyroid nang daga thyroid pe lai di na there thyroid to repeat ra le thyroid to levels control to la mi control to mala mi control to mark le di na nang go te he ja nang na te he te thyroid te de increase to ga ra ti ke na ha nang go da thyroid te te da le sang 24 to 26 weeks ke do so na 24 to 26 weeks sang ya nang na check up bong dai ra da 32 to 36 weeks ke nang wang dai blo ge nang daga doctor nang kong ko test ra nang me hemoglobin test ka to dai da nang zai level test ka te jab nang je na ha ani da repeated the hemoglobin ko zai level test ka na te jab nang je na se bo da hemoglobin test ka to dai le ka na I put 32 to 36 weeks ana nang daga samna nang na nang bunga pui ma pum ro ma ka zai na se bi bam ne mi pume kan sak pa kumba ha mi pi de kan mi ba de kan sak pa kumba pi de kan sak pa kumba mi pume sak pa mi pume ha ba bam di sana nang daga min se gu test to le liver function test so da ha nang da ma du problem se ba ka de na ya na important te sang do ma le so kumba pa da problem kampung ba gu ke na extra problem bam di sana ha kampung nang mampung ro ma gu ke na extra nang dagang ko bam siya ba bam di sana da ke PLFT liver function test kidney function test agom to ra na rang ai le si po ka nang daga liver function test ke samna nang daga nang go nang dan nang pom ke sak ba bam siya ba bam sana nang go liver ke nang go nang sai ke pum ba ko ma pa de sana pa ne ha re ke te ko le di ra de ra te na ha nang daga mga problem ka din na sang test te mga dolay ng bom di ka na sang test ra nga doctor na 24 to 26 weeks ka advice te ga ule as apu da 24 to 20 22 32 to 36 weeks ya na lung tiểu ra bi hong sang ti da lai apu test ke na apu ya hazai test te bana ai ke na loyal te lai nang daga sam na
hemoglobin da nanggo normal maintain te wam da sina repeat te gai makuda ka kana nanggo hemoglobin da dong te dai ti tai na bam normal gu level na kama mo ngai ti na nanggo hemoglobin da 24 34 to 36 hung sang na do repeat te gai rang do te do wi dai na monitor te bam te na nang da ga dai level da tham sang I apu dai repeat te dai bam da important te te kana repeat te dai bam na nanggo hemoglobin da dong te lai di sana nang daga extra medicine pe ma ki sana I hare du kap ka nang wo ha hemoglobin ko injection do pe da nang de ga na ane ko ana report te check up te gom da nang ko ha hajai go test ka na ga na doi ko da ni pui ma ga na doi da ane pui ma pung ro ma yang ko test ra mi ning dai ne to ti bang na sta ke te dai rang ke dai le Rai lang da wang bela ke CDC ne ke law ne ko side level test to rala pakana ba hejai hepatitis C blood grouping ada te ko lai na pa ko sum ba ya anu ko thyroid test te ko lai dana thyroid test lu ba sang anu ke ke hapta kre kana ya hapta kre kana ya ni te na dual marker test ma na double marker test ji ke na ni te ko lai na ma hanya point aku mental retardation risky al risky ke bam maglam nai basi pada hangnya mental retardation maksudnya Down syndrome bad effect na check out tu hangnya ha Apo sang na 24 to 26 weeks ke anu na pe kai jana na CBC repeated go GTT test glucose test sugar go test ha glucose tolerance test go jana nang daga samna problem follower inang ko sabi liver function test kidney function test nang da problem bam dai nang daga bam se bam dai na sang test le do le ai da le ani bhai test ra nang da pum ro ma lo ke ha requested website is iron, folic acid, calcium, protein, vitamin D. Apulam gudo irak sa ina ranga da ila last kya ha. Ano go ada requested wang site sida. Ano iray lang daga apui ma pumro makta wang mo daga doctor na kyo sum turanga da helpe bezi dang ko lo di sana folic acid hele folic acid tanan ko anga no ipigiwang sa telo di sana ano hangye po na form te surab lo ga hangye po na pum ira nga pum sang ira nga peluy ira nga pagu brand ira nga pagu spinal Matina pagu pelay na papumpasak pelay na pagu brand papumpasak ira hangga support hangze na pe better healthy janang ko lo na folic acid nang pung sugap kaya na suga kaya sangat yung sang sing kaya dahil ano na weeks na sang kaya kaya na sama kaya weeks na sa dan 13 weeks sang ha kaya nang pung suray lang niya suda 13 weeks sang kaya sanga nang kaya ko Zaina suppose ke sang da na 14 weeks te suda je zaina ko lo di zaina nang na te ra da iron nang ko lo ina nung ka zai te ke sang ke di ba hai hemoglobin nang ko zai level hai da iron na nang da ga zai support nang te ko ha iron nang ke hafta krer dai ge te sura da health sana iron na nang ko zai level hang calcium na nang ko le la nang ra hang ni ko na ra hang mi ra hang calcium Jaina protein powder matina protein gena biscuit type itu bamulai powder itu bamulai matina ada healthy bamulai kuya nang natin ini banang sida protein ano na to ano yung protein to to lai na so protein to ko sakto gena wang sang lang pati gena ay support ni ko na hang pigi bang sang pa puyang pigi bang sang da ano extra to nang bigay gena da healthy da protein like extra to ang doctor na advice ko kalay na vitamin D supplement either lay vitamin D supplement lay jangan ko ranang bigay ka na doctor na advice ko bulay nang daga folic acid subay lang na sudah kyo sumsangan ang tirab da folic acid ako sangga ganang na tirab da calcium protein powder iron vitamin D
ai ja nang tu nang sing na nang doctor check up tu rang ta lag pe le tu nang pharmacy ke telu ta I pharmacy any pharmacy ke telu ja nang me wa de ja nang hang pe le folic acid e hepumrua ma ke tu rang folic acid nang bamu me de ja na pharmacy ke dung maram na dia dung maram masih kamu le na hang pe le nang na doctor da ka check up tu lag lu de su nang ma do nang ga kham nang da ma du problem ga le nang da ga ma du side effects nang ma du ga le nang ka ro na du su nang ga hu na lu te su do le folic acid, iron, calcium, protein, dan vitamin D. Aja, ane compulsory tu rahangnya, especially ane hamamnya bom na, mera magum daga tu iba sa iba tu bena wang sang lah ketemu tu lah daga ane na tu rahang sing, daga tu rahangnya nang dekna request tu guys, ane pana request tu guys pun dah tu tahu dah pana aja repeat tu rahangnya ane important tu dekna patau bom dekna rangai dai link tawai dai bisa tu dah mai gu video hangai kena loin dah next video kena han na tawai kena